WhatsApp Burundi, WhatsApp Bujumbura, WhatsApp Rwanda, WhatsApp Kigali, WhatsApp Uganda, WhatsApp Kenya, WhatsApp Nairobi. Ziti mefresh kabisa, ni Lewis mwenyewe Alexander. Kama kawaida ni indi game, umaze gukanda subscribe kuri Gasanga TV, Imana iguhe umugisha aho ukora hose amavuta. Undi nawe utarakanda subscribe, nawe nakozeho urukumwe nakande subscribe, kubitemwa commentaire, share, nama uzazu ubone ibiganiro byacu tubatanga umunsi ku wundi. Umunsi rero nabazaniye game aho umuntu azakina billard. Ni game, ni match aller retour, uyitsinze uronka agashimwe, nawe watera swata nuko nyine utahana izero wakundi watsinzwe nta kintu atahana. Rero ico ngusaba gukurikirana Gasanga TV, kora subscribe hama uzabona ibiganiro bikurikira. Rero ubu tugira twinjire mu kibuga aho umukinyi agiye gukina, turahura nje nawe n'uwo mukinyi, umutsinda ntwara agashimwe, atsindwa nkamwaka. Ubu ngubu ni Lewis, twagiye guys, twatangiye game, bintu byakomeye, arasambuye. Noneho sinzi uko nabivuga, byandenze rwose, ariko nango nawe kurabyibonera, andika muri commentaire aho ngaho umuntu uri kubona urenze, kabisa, aho mwamubona yanshoboye kabisa. Ni umuhungu arabizi, abigizemo igihe, niyo diru yiwe, niyo ruwazire yiwe. Ariko kanda subscribe nshuti yanje, reka inabi kubitiraho subscribe, muze murebe ukuntu Lewis hanarenze. Ariko uno mutumigwa ni igitangaza, karakubita bure n'umuntu udakurahiye, karakubita bure. Uyu muhungu w'i Burundi ararenze kabisa, ararenze, afite hiti. Ndebera iyo bure yaragira ayige, ariko ntibishobotse kabisa. Ndore naje iyo swata ndayinjije. Ibi ni ivyerekana ko ndi umuhinga nyine, ariko siniyemeye, karagaciyemo. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Kanda subscribe nshuti yanjye, reki nabi. Twese turi abana b'Imana, waba uri mu Rwanda, waba uri Kenya, waba uri Amerika, waba uri Uganda, waba uri Congo, DRC, turabakunda cyane. Hariya hakurya niho imuhira. Ariko kanda subscribe nshuti yanje, kanda subscribe, finya subscribe. Mungu ndamukubagurije hano, mumere nabi. Iyi ni match ale retour, muzayibona nyine n'ubutaha, murova nyine match ale haba hariho retour. Ariko no muhungu reba ukunda ari gukata bure. Ndebera umuhaye angahe, nimwandike muri commentaire, andika muri comment. Ariko nyicaye ndebera bura naniwe. Ku muntu uzi gukina biyare tayari, naza twandikire muri comment kabisa. Ndabona byagoranye, dore bure turi kunanirwa. Ibi ni byerekana ko tudaheruka muri shampiyona, ibintu twabigize zagara. Ndebera nioneye sasa, chai mwe ya rangi kabisa, chai ya rangi, nakwambia hawezi kaamini. Ndabira iyo position, ubona iyo position kuyizibura, umugani wa mugabo. Ndabira musoro nkurikira kanda subscribe, umukobwa nkurikira kanda subscribe.
Ahama nawe n'umupapa unkurikira koraho kandi subscribe, nawe musitari noneho ejo bundi Roki ariko ankurikirana yasize mu ka comment ariko ndiyakanda subscribe. Roki wowe comedy filime zawe ndazikurikirana kabisa, Ndoriburu umuhungu yinjiza Mungu ararenze kabisa, gitangaza ndabirasha uyu Murundi arazi kuzikatasha ndabira iyo yinjiye ntengenda kweri ndabira ahantu ari ngomba nsezere kubera bari kubankubita bure zimwe zimeze ukundi ariko mbona ateye iswata ndavuga wiso mukinyi ariko nanje ngifata kane ndabira ibintu nakinye iyo mfashe iyo ngo nibayita kane iyo ni white yo y'umweru kabisa ariko ndabira ibintu turi kudukina. Abametre muze mutwandikire muri commentaire mutubwire nyine mutwigishe kubera ndi turabimenya cyane. Dore iyo position dore ifoto agifoto tayari ayishizemo buriya nyine position izitsinda bure. Udafite position buriya fata position dore hariya umuhungu naringira ngo mumarire ariko white yipanze nabi kabisa. Dore nari nigize umuhinga, nari nigize metre wakoze biare ariko birangiye muhaye kabiri ngo ni too short mu rurimi rw'abazungu. Dore nawe nuko ndashoboye ariko kandi subscribe inshuti yanje ugejeje ikiganiro ndagukunda nteza imbere buriya twese umunsi umwe tuzisanga ahantu ndakubwiye nyine kandi subscribe mu mahoro y'Imana. Iriya nari nagize ngo irinjira ariko ngumva umujamari yafunze yari yafunze utuntu tumwe point d'interrogation dore bora ari kunanirwa ariko uyu musore sinzi ibintu arimo kabisa, sinzi ibintu arimo akora. Dore bure nsinze ariko uyu muhungu ubona ntamushoboye mwandike muri commentaire mutubwire umuntu ubizi ariko gitsindo cari cinji ariko birangiye nananiwe. Nari naje ndi mu gashati k'umweru ndi kubimugatisi nako kibeye rikeya ariko nyine muramvumiria mukande subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Dore white yayitaye hanze ubu rero ngiye kwipangira ndafata ikintu c'umunota ariko ibure wewe ubona yinjira andika muri commentaire. Dore uriya mufana karaza kwihisha imbere ya kamera yahise atuma bure ntakiyinjije kubera amafuti yiwe. Dore atumye nyigarura ya Lewis ndagusaba mugenzi kanda subscribe kuri Black Comedy ni inshuti yanje cyane, ni manager andika ngo ni Black Comedy urahita ubibona wandika uko nyine mbivuze ndetse usimbire kuri pianiste mvubiki bajama bari mu Rwanda badukurikirane muduze amadrapo tubabone kuko tuba tubakunze cyane. Kanda subscribe inshuti zanje shira iyo ni Gasanga TV mubonye match